Oras, selamat pagi, Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malas suhurtah bani soboton bosisi hanami nasyam, marhiteri gapan siganu pari, paimai jalo hita hatani nebata, martonggo hita. Ham Tuhan nebata Bapa nami na marhabang sinaguri atas, terima kasih sombah kunur nami hubamu. Bani sogot merion, iidopi ham hanami, ibagas nasion mamukah korja nami si ganu pari itorangi ham ur apa pikiran nai marhite hatamu asi marsahap mahamu tongah-tongah nami Bapa do masir-sir hanami manangi hon ham. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogoton nabui isi sehanami marhitehon ni channel YouTube on ay mamarhitehon ni regapan siganu pari bata sadarion Rabu tanggal 3 November 2021 ay matar surat bani buku Job bindu 27 ayat 10 nama katahon. Tapi ibotoh dodalan nahudalani anjaha iuji ahu gabedos kon omas ahu luar. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus anggo itangar hita ma goran ni Job pasti na adong bani pardingata sonai age na adong ibagas uhurta aima pasal sitaronon. Marhitehon ni hatani na ibata bani panorang sogoton ibubay hita na parlobe sahali adong dua pakorhon ni nabuy ipilih kita ibagas 10 taon sanggah rohma sitaronon mandorat pargoluhanta pilihanta na parlobe aima sitaronon na mandosak ibagas pargoluhanta boy mambahin hita lambin roh doh ni humbani nebata jana pilihan na peduahon sebalik ni sitaronon boy mambahin hita lambin roh dohor ni hubani nebata na ipilih Job aima na paduahon sitaronon na borat ne do pakon ni lang mambahin ia lambin roh doh ni tapi lambin roh dohor ni do hubani nebata. Sonai do homa boy do marhitehon ni sitaronon ne do pakon hita ibagas goluta sigano pari adong dua tubuh pangarusion ibagas uhurta sonai age ibagas pikiranta sanggah rohma sitaronon manosak pargoluhanta pangarusion na parlobe ididah kita bahasa sitaronon aima parlajuan dampak ni anggo idah kita do atape pakorhon ni anggo idah kita do bahasa parlajuan aima laho mambahin hita maseda atape laho manlaju kita mararti do ai tene parlajuan makorhon sitaronon maai bata janah pangarusion na paduahon boy do homani anggo rohma sitaronon ibagas 10 taon ididah kita songon ujian artini anggo ujian berarti ibotoh nebatado na masa ai bata jana ididah nebatado na masa ai bata tapi ipaturut nebatado na masa ai jana marhitehon ni na masa ai mahomani nebata mangarap asi marhitehon ni sitaronon ni dopak kon hita ibagas 10 taon gabe lambin matoras mahita ibagas nebata artini sitaronon sangga idah kita gabe ujian songon pangakuan ni si Job mahita bahasa sitaronon na masa ni dopak kon hita ibagas 10 taon lambin patotak kon uhurta ibagas nalaho mangirikon Tuhan.
janah bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas nalaho mandopakon atapi sangga ibagas parlajuan parguluhan ta. Adong dua nagabe onjolan hapor sayon ta. Usihan on boydo humani nagabe gambaran sadalan hubani hatan ni bata nasihol manorangi paruhuranta ibagas nalau mandopa konsitaronon bani parguluhan taon onjolan na parlobe usihan ni aima lam jana usihan na paduahon aima omas lam anggo ipamasuk kubagas apui ujung ni lam gabe abuando jana anggo omas ipamasuk hubani apui tetap do ia gabe apui pilihan na padua honon ma onjolan na padua honon ma nagabe onjolan ni si Job sangga mandopa konsitaronon ia ibagas parguluhan ni artini ai porini pe sonai maborat ni sonai mabagal ni jana sonai mabagas ni sitaronon na edopa kon Job tapi halani totap ni onjolan ni hapor sayon ni aima holong nihur hidup nihur ni nebata lang anjay gabi abu guluh ni halani sitaron na dopa kon ni tapi doskon omas doaw luar nini Job artini age pesitaron bagal na dopakon ni tapi lang ay mambahin ia gabi marubah tapi songon omas age pe ipamasuk hubagas apuy tetap do ia gabi omas tapi apuy ay mambahin omas lambin roh borsih ni humbani logam na legan sonay mahumani sitaronon ni dopakon ni Job paborsihkon hadirion ni humbani haganupan naboy mambahin ia lambin roh dauk ni humbani na bata ase sonay mahita ibagas parguluhanta si ganupari bapainang nyalongan ibagas tukanta Diyos Kristus songon Job na tetap tuguh ibagas sa porsayaon janah maronjolan bani hidup nihur apa holong ni nebata ase porini PHP ni bagal sitaron ne dopa konta ibagas parguluhanta si ganupari tapi bagal ni holong ni hurta dopak nebata aido HP manotap kon hita porini PHP ni hita iuji nebata tetap do gabe omas kita depkosi lopus depkosi salpu depkosi salosema sitaronon nedopa konhita totu ondo pangarapan ni nebata humbata selaku halak napor saya maningon taridah matongon keistimewaanta hasurunganta bahasa ibagas nebata porini PHP ni mandopakon bagi sitaronon hita tapi gabe songon omas mahita omas pai mamasuk hubagas apuy omas do tetap dekosi masuk hubagas apuy halak Kristen na tetap marpangarapan hubani nebata sanggah mandopakon sitaronon jana halak Kristen na tetap marpangarapan na bagal hubani nebata dekosi mandopakon sitaronon amen martonggo makita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Bani hidup ni hurmu nasonin bagal di manogu-nogu ur apa pikiran nami. Bahasa marhitehon ni sitaron nedopak kon hanami pe siganup ari. Siholdo tong ham manogu-nogu ur apa pikiran nami. Ase tetap marpangarapan jana mancolong tubuh hidup nihur apa holongmu natar sulurin terpuji maham Bapa ase ibagas saganjang nyarion ondos mahanamion haganupan hubagas tanganmu marhite Kristus Yesus Tuhan nami jalo hamma nami rapakon tonggo namion amen.
Horas mahubat haganupan bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, janah tetap marsinalsal guluh ta ibagas hidup nihur apa holong nene bata. Shalom.